Local churches have become increasingly vulnerable to theft and vandalism, often targeted by thieves, robbers, and drug users seeking easy access to money or valuables. Many churches, especially those in rural or less populated areas, lack adequate security measures such as surveillance systems or guards, making them easy prey. Offering boxes, donations, and even sacred items are frequently stolen or damaged, showing a troubling disregard for the sanctity of these places. The growing issue of drug addiction has worsened the situation, with individuals resorting to such acts to fund their habits. This alarming trend underscores the need for better security measures and community cooperation to safeguard these places of worship. Following the recent loot of the grotto at the Cathedral of Mary Help of Christians in Shillong, another alarming incident occurred at the Unitarian Church in Laban, Shillong. Early this morning, it was discovered that the church had been vandalized by unknown miscreants. Items such as flowers, flower pots, donation boxes, and other materials were tampered with, highlighting the growing trend of targeted attacks on places of worship in the region. Nagalang jung kodor basnong yo kada kubo menem step untuk pon rusting nyo buji podo ke jingja ka sosi ba pon snong doi akba ini ki inok tu inok tim kini menta kilawan ya prong ya kaya ini baglai ora tu kan ki tiar ko kodor no po yemani te kalau ka sosi kalau ba na kan step ni wan wat ani ngepek ini ngepek surrounding area pro ko we ke jaga i bodo we ke benta ka ba kia let's say kila aban yo prong na kata jaga kau kam jadian juga ini mereka kam don fencing itu dia bi dia si kila aban yo prong na tu ke jaga yang sosi kalau ba hoi kita ka jingtu jingtim mong ya bana he bro we rekat ka yung mani baginon lut kin ra kita gitar bo kodo na yung mani dia jaga kentang ka jaga mani blay kalau ke ba bakata bakata isong ta kata ke buram kata na dohodong teng sosi ba na benta akba ini step kila ai pentip sika bor jugaan polis kila wan investigate ka case kila pet kila dong pet te ngatrai ke stick up yakane bagi sa kinsa simkya ini kam wat ini ke video mamdei tangan lagi mani yang ni kidon gisong kidon be tu kana gi mani ro la persyang ban ya rung banya tu banya tim lihat apa itu kan long Kidon Southly ki kiu setia ki beras berapa pot gitu. Begitu kita bala rem ha. Kita ira so benuat hi bagi duk itu bagi kita kita ngibiwa su akan juga juk ka bamanta. Itu Southly ki kiu setia but atli pada kita ki chalis ni ju ang chalis. Kita ki syarat kita ju tebe syarat iki habat syabagin selang ya ka service support ka jingseng te itu idon ibai hatai bagi pu kani ka ba yem mani ka ba he bat ibai hang ni kani ka yem mani ka ba rem te kita baru ijak te ibai badon hage tak ita hi kila tu no ita chalis nang dia bat nang tai pada ya ibai chalis bat sautoliki chusati kita ke dik bini kumat ong ban thom ya ka yem mani ban target yem mani ka ba lesi mengama pi ngia kenya ka kali ke jaka ka kantang ka bangin nut bangin le kino ki kam thala ndai menta ini lesi ha ka jing wa palat iban yo ya ki drugs kum ka jing dawa jung ki imat kim salia shu namat ba wan ayeng na sem na jong ru kila kitu ki gitar ki dia dengan trai kadi kini ka ba lam ki ba kim salia shu wat ban sim bat tu benjrong gikti na kayeng mani ka bangi ken kayeng kentang ka jaka ka mani bleng